Another malakan yam ka nastiala content barwanya lingwa sama kanwar online TV channel and wale shanga bangwan ka pay badek ron kina dangro ujandang bakal bana jome bana jelinkel raja me rach me gorliang te ka ngut te paiger president selpake me yadit kan ngut ta ka ngutin content ka constitution ala bungone ke permanent constitution ko shalad no te ka pen ko de queen kware de jalat but right now chi selpake me yadit jalado nene chate ka tangone ti chikan ka wuch ka jan permanent constitution te gweje no dong de kan queen kware no de kan penunyam ajanda na bane lat ka jan report me kan konwen yam me jira ma jidit kan online TV channel gweje ka Facebook gweje ka YouTube. Please make sure she subscribe ki she no online TV channel she just support ki she follow mo kon ka tin content lat karodian South Sudan election shanga jene dialo shetiak dino antama sheteke ngotte shagar ala new constitutional ki bongone man pai gorno de la slet malakona lar no permanent constitution gwada meche joje no take ti shagarten ka bana linka jen report mane kaja report me kile to kontina kuma South Sudan right self came yadit nere kontina yuke juba take a major legal change to chicken kalat alo chere ka political change kan ko inquire kan talk ko inquire balat ka shan yan dangro ida raw ka pay waro ronkin dangro wijan dangro wida bakal shenya ma ki ticha garti kwagala lat ka shan baro ka pay ba daga la Friday shi kuma ma ka self ke me yadit South Sudan government take a decision ka approved ala constitutional amendment bill take some changes to chicken kalat along what take a tray money kajan permanent constitution la kona la nishanga no micha atuk de queen kwar kulalat ene ka gwade dan ci kon lingano ki president self ke me yadi chala do ne ajan ba permanent constitution ke bongone mandi election kula guide ke de election kula both ano bajanang ke bajo tu gwada dan ja queen kwara cha jalat na mo miji konaling ano self care bajo lat kana population census murai kona tema ke je report dan paiben ci president self care mi yadit chala do di shawo ne tang wane tin pen ko de queen kwara de jalat and proposed change en changu ne ken kemen jikala no bala slet ka bager wa be South Sudan be queen kwara de be jako bajalat ping transitional constitution a shang ne kan permanent constitution kana kontuk agenda an chikalat a kan ne melet kana ko bi election ba wawonyam so na me machalat president Salva Kiir me yadit right now mo right corner ne amijika larana mo akadar gwano de yantika ngitin ano ngum le haro da ke ngum to ko ci Salva Kiir me yadit jango de bumni jen chajager na me mishalat ke michalalat no kade kon dialtika ngitin ko jen kenen kon yarke kume self ke mi yadit kaditene ko misha amat pin baje le oger sha gwaye nay kon diala tele country me de ko kwa de jalat atele bongone gwase dane tanga maltin la trinity peace agreement dakro me charkane kirji kana tanya no ba permanent constitution ba jalat permanent constitution shwale no ke shwale abung wana misha abeger mishal kan kaje no kaje obne dial kan all the 10 states ke kan do dial kontra wika South Sudan
benete ngot ken bekan kalarich ba men jeg ba je wuj ba men gwade ba je larich mo chable nyoko magar kaja ene me dong tem dien chu tuok me cha ba nyara jen de kula ger ba chala ro jen ba chol permanent constitution ko te cha gor tem ba le ger nyok moi kon tem a permanent constitution kana kontuk ka kor penate ko ne pai which kon dia linga no shikana tuk shika draft chikana la draft chirmi tande a shuka la no bi kana bi kan ko tich ba jo gu genetin content changot ken chagalare a shukan wi dan wan yugana kwanyre wi ka Sudan wi to ton kan konan bi constitution bi kana gwich ko jong lei che de tin ko jong lei tere ko apan al che de tin ko apan al tere ko ni state ba che de tin wi nuer shi kana tin chaga banjor te wi dia kwanya kan wi jane kan wi ji ko tere tande kan gote ko na cha kwanya kan no ba bungon no ba jo guje kan dunya no walla murai ko na ya joje no chi self ke ma yadit jala tegadi chala wo ni ka are tin kon gwe ken wo cha de ger jala wo ni tin kon tin gwe ken e dial no shigo ke cha ka de lele wudi cha ka de ger ko gwe je no mo wa ka ger bi ka ngotin kon ngai ke e de la let bi kan ga yar so mi chala de kuma self ke mi yadi ke changa baro ka pai badda ka wonkin dawo yan dango du bakal janyo da gwano te ga de cha joj ke te ri cha woch ray bon won mandan shall ka permanent constitution so na me amle road right now kada yendi alti ka ngitin self ke mi yadi te nyur ke ne cabinet nika gwadan ger ken constitution ten ke bon won mishala constitutional amendment bill nyodo take tigi ken no pen ka queen kwar pen ka jawnyam and bill mo shall transitional constitution of the Republic of South Sudan amendment number 13 bill 2026 gwada me cha ala do wodi wa be kum South Sudan be je jako be queen kwar be je lat freely a kan permanent constitution a kana kon complete ke kana kon tu ko permanent constitution peno de queen kwa de jalat jene dana cha tainwal barai now ko jen this new development pa bene kasal ke mi yadi cha nyu don wodi cha ngot to ko kien cha nyok kam karare de ke cha tere a chotten te bi kuma self kem yadi beje kule jakobi queen kwara bukana lat fili chirme shalinga no kana population census charge bilat but bajo after that a cha queen kwara charge lat kana ba unit 2010 population census ke pregnant ko na cha queen ke 2010 me kwa independent kwa la jekaja barnay kon yalo no South Sudan kan permanent constitution kan kana tuk so na me nyu de jenodi tirik tigatan tele bonkel ma de constitution da lat karwa da tele bonden kokien so me permanent constitution shi ready ke kana tok nyu de jeno cha kuin kwara ba cha de lat ngama mo ngai Canada ko permanent constitution ajen ku ne dia la botone ka dob dande na wen yam ka ja so jikon ngaje no ko kuma South Sudan chala very clear tama shikana gor eno binal ngot ko cha kuin kwara cha jalat a chan te ga bon de cha ngograr ke te ga bon de cha joja ken ano ke ja report da ni shikana lat so mu ko na mene de ngalat ke no kuin kwara de jalat yes teram logo kuin kwara de jalat but look at this way medan dakama char ajene kuin kwara lat keja chesel bikem yadi te jogo no kuin kwara balat ni ke 2015 ajene ku kir ko ele logo ne metu ko kor ke 2013 ko jene ngu mede kuin kwara de jalat keja ajene makana kolar cha kuin kwara cha jiblat so cho koyo tok che dakama cha chojo yar ke 2013 ci kon diam china mo chana jenen cho beken 2015 cho ala blana mal keja cho gowa kajen kui ko de kuin kwa de jalat lokira
cha nyo mo kwa je passport ka korunte konde chiwe ma mi cha bene ka 2026 mi je sabi ke mi yadi che ngaje no wona ka kuin kware din cha koro din che nyo mo to goje che da ma cha che je yen ko ki kore da na chi to ga nasir teram lugo no de kuin kwade jalat ko je nana gorke ko South Sudan kan independent ne ga gwado da na ko independent ko je gaje tel kuin kwar mi shamalat kan kuwer kan kwan netin kon tila juwich kajen gorke dak mi char but ikir che gor suddenly kapet ki right now ci kir che yotin ko ngaje no dak ma cha tere tijen so that is why nen kone pet self kem yadit che tena wande che yar te che wuch na permanent constitution che wuje ne right now che lare wuje la wuje tandien so tanen bigo dotin te baje kula ala ko e ba ko inquire ba jalat kan ke jeno permanent constitution maka na kontutel mi shal ko inquire so that's one factor katin kon tin chalat self kem yadit kanyon ka kuma marai kejan ne dial no kanen wode ko inquire jalat but remember male da ne cha tan ko ron kin dang wal badak kama kuma dakama char kama je all the right and wode de dia de galat ka procedure te konde cha gwich ke de galat correctly ko cha goro no bu wich bele nyom lu jare ro la nyok dino chi janda ande sab kim yadita cha sab kim yadi cha mu ko warning aji United Nations ke bondi ala kontin terar ta jugo no meledimo ku mislinina ka ko runga ke li waji no te ko in kwar meledi ka wal wich ruale jirame dane ku yen mala tankel che yen ka jine to te ka 2010 peace agreement mongoten cha jo no mo e kach chi tok tele tong meten so misleading ewe ka ji ko gor no fan ke gor no donor ko baji lo yo agenda lat ke self kem yadi wi mon ke lo right now dwal ken ko South Sudan balo re ko ka jeloda ajen ko ali jigo no de loñ dakam machar unconditional release dum dak machar chala do de je lu nyalor ji na city kana la da George gwam mi sik Dalton right now chele la mala lar keno lar tinje ga chawene ne me mi chakula ne je kan direct message to self kem yadi no dak machara berar drop all the charges kamera kan je kware all the senior SPLMIO official ka berar so we are dialogue ke roje ke drop dande maldar bin jarwi ka South Sudan ne me jen pressure dan cha kam self kem yadit still kan self kem yadit tella warga mission loch tin area dan chalat kimana na cha goine je a communal state so ne me dala je report an gode nyo yekel han ban yo je kan na report betemal